Anongeye kubasuhuza nitwa na Ntirishwa ni umwanya w'amakuru yiriwe avugwa hirya no hino haba hano mu Rwanda ndetse no hirya y'u Rwanda. Ni amakuru araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abarimu basaga 480 bose bahawe akazi bataragaragaje impamyabumenyi. Dr Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba Minisitiri w'Intebe mu Rwanda yongeye guhamagazwa mu nkiko. Naho mu karere ka Nyabihu abanyeshuri bo mu kigo cyitwa Saint Raphael baratabaza bavuga ko ngo kubona amazi meza kuri bo ari ikibazo. Mu myidagaduro turaza kubabwira ko SHADDY wamamaye nka SHADDY yongeye kwihaniza abamwitiranya n'umukinnyi wa filime z'urukozasoni zizizwe nka porunogarafi. Naho hanze turaza kubabwira ko uwigeze kwisabira leta ya Kongo Kinshasa kwicwa agahitirwamo gufungwa ubu yamaze gufungurwa. Reka nongere mbahe ikaze mu makuru ku Ibendera TV. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye na Ntirishwa. Abarimu basaga 480 bose bahawe akazi batagaragaje impamyabumenyi. Nk'uko komisiyo y'abakozi ba leta yatangaje ko mu igenzura yakoze mu turere 13 two hirya no hino mu gihugu ku bijyanye n'uko abarimu bashyirwa mu myanya ndetse n'imicungire yabo, iyi komisiyo ngo yasanze hari abagera kuri 480 bose bahawe akazi batagaragaje ibyangombwa. Utwo turere twari twasigaye tudakorewe igenzura ryari ryabaye mu mwaka wabanjirije ushize. Komisiyo y'abakozi ba leta ikaba yavuze ko yasanze imyanya yari yaremejwe ko igomba gushyirwamo abarimu yari 42,000 n'imyanya 9, ariko abahawe akazi bakaba bari 41 n'abarimu 24 bangana na 97.6%. Perezida w'agateganyo w'inama y'abakomiseri muri komisiyo y'abakozi ba leta Sebagabo Muhire Barnabe yavuze ko mu gusuzuma amadosiye y'abo barimu bari mu myanya byagaragaye ko abarimu basaga 627 bashyizwe mu myanya bataragaragaje icyemezo, naho abandi 693 bakaba barashyizwe mu myanya bataragaragaje icyemezo cya mwagawemewe na leta. 480 bashyizwe mu myanya bataragaragaje impamyabumenyi nk'uko Sebagabo yakomeje abisobanura. Uyu yavuze ko hanagaragaye abandi 155 badafite amadosiye y'akazi yuzuye n'abandi 125 bashyizwe mu myanya bataragaragaje equivalence z'impamyabumenyi zabo, n'abandi 14 bazifite ariko zikaba zitagaragara ku rutonde rwa HEC. Yavuze ko komisiyo izakurikirana ko REB irangiza ikoranabuhanga ryo gushaka no gukurikirana abarimu kugira ngo ibibazo bikigaragara bishakirwe uko byakemuka. Yakomeje agira ati mu rwego rwo kunoza imicungire y'abarimu, komisiyo izakorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NTA kugira ngo mu igenzura rikora kijye kinasuzuma dosiye z'abarimu mu buryo buhoraho. Inkuru ya kabiri twabwiye turaza kubagezaho ni irebana n'uko Dr Pierre Damien Habumuremyi uheruka gufungurwa ku mbabazi za Perezida wa Repubulika yongeye guhamagazwa n'urukiko kugira ngo yisobanure ku byaha byo gutanga sheki itazigamiye yari yafungiwe, akaza kurekurwa ntahite yishyura aya amadeni yose. Dr Habumuremyi Pierre Damien yahamagajwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo
urubanza rwe rukazaburanishwa ku wa 2 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 mu manza mbonezamubano. Ku wa 14 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo Dr Pierre Damien Habumuremyi yarekuwe nyuma y'umwaka n'amezi 3 afunzwe nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame. Uyu yari yarakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gufungwa imyaka 3 anacibwa ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga y'u Rwanda, aho yaregwaga imyenda yose hamwe ingana na miliyari 1.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo yasabaga imbabazi, Dr Pierre Damien Habumuremyi yagaragaje ko afunzwe atabona ubwishyu bw'abantu abereyemo amadeni, ariko avuga ko aramutse arekuwe yakora akabasha kwishyura. Ubwo yarekurwaga, imbabazi yahawe zakuyeho igifungo cy'imyaka 3 yari yarakatiwe n'ihazabu yari yaraciwe, ariko asabwa kwishyura abantu yarabereyemo imyenda. Nyuma y'umwaka arekuwe, hari amakuru y'uko yishyuye bamwe mu byiciro, ariko bikaba bivugwa ko hari n'abandi atabashije kwishyura n'amafaranga na make. Iyi akaba ariyo mpamvu yagaruwe mu rukiko. Dr Habumuremyi Pierre Damien yabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda kuva tariki ya 7 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011, umwanya yavuyeho tariki ya 23 Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muri Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2015, Dr Habumuremyi yagizwe umukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta y'ishimwe, umwanya yariho kugeza atawe muri yombi muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2020. Inkuru dukurikijeho ni inkuru irebana n'uko abana bo mu rwunge rw'amashuri rwa Saint Raphael bari gutakamba basaba amazi meza. Inkuru dukesha ikinyamakuru IBENDERA.com iravuga ko abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri yitiriwe Mutagatifu Raphael, ishuri riherereye mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, bavuga ko kubona amazi meza bibasaba kuyavana iwabo bitewe no kuba iki kigo kitagira amazi meza. Iyo ugeze mu kigo cy'ishuri cyitiriwe Mutagatifu Raphael giherereye mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, uhabona amavomero ya rusange ndetse n'ibigega bikikije iki kigo. Mu gushaka kumenya neza niba aya mavomero abarizwa muri iki kigo akora, twegereye bamwe mu banyeshuri twasanze bafite amacupa y'amazi, badutangariza ko amazi yo kunywa bayakura iwabo ngo bitewe no kuba amazi abarizwa muri iki kigo ari ay'imvura gusa. Abanyeshuri basaba ko iki kibazo cyakemuka kuko ngo kuba batabona amazi meza bishobora kubakururira ibyago birimo no kwandura indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi. Umuyobozi w'iri shuri Madame Mukandayisenga Christiane agira ati, iki kibazo koko kirahari, ni ikibazo cyatewe n'uko umuyoboro wazanaga amazi meza muri iki kigo wangiritse. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette avuga ko nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe n'intara y'Iburengerazuba hagiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo kuri iki kigo ikibazo cyo kutagira amazi meza gikemuke burundu. Ni mu gihe ubwo hatangizwaga icyumweru cy'uburezi mu ntara y'Iburengerazuba cyatangirijwe ku mugaragaro mu karere ka Nyabihu, umuyobozi w'iyi ntara y'Iburengerazuba Habitegeko François mu butumwa yatanze yasabye iki kigo cyitiriwe Mutagatifu Raphael kwita cyane ku kugeza amazi meza muri iki kigo. Mu makuru y'imyidagaduro twabwiye ko umunyarwandakazi Mbabazi Shaddy wamamaye nka Shaddy yihanije abamwitiranya n'umugore ukina filime z'urukozasoni bagakwirakwiza amafoto bita ko araye arimo gukora imibonano mpuzabitsina nyamara atari we.
kuva ku wa 19 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2022 ku mbuga nkoranyambaga hiriwe hakwirakwizwa amashusho n'amafoto agaragaza umukobwa bari bitiranyije na SHADDY ari gukora imibonano mpuzabitsina. Icyakora nyuma yo kubibona SHADDY abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yamaganye iki kinyoma, ahamya ko gikwirakwizwa n'abifuza kumuharabika. Ni ibintu yavuze muri aya magambo agira ati: n'abantu biyemeje kumarabika bansiga isura mbi, ibyo maze kubimenyera, banyura mu nzira nyinshi. Biriya byabanje kuvugwa umwaka ushize tugaragaza ukuri, ariko ikigaragara ntabwo banyuzwe, urabona ko bakingabaho ibitero. SHADDY avuga ko umuntu wese uzi ukuri arebye amashusho ari gusakazwa yabona ko atandukanye nawe kuko ntaho ahuriye n'uyu mugore. Ku rundi ruhande ariko SHADDY avuga ko ibi bitajya bimuca intege kuko biba ari ibinyoma byambaye ubusa. SHADDY kuri ubu utari mu Rwanda akomeje imyiteguro y'igitaramo azahuriramo na Mike Kayihura ndetse na DJ Pius mu Bubiligi, akaba akomeza kwihanangiriza abakomeza kumwitiranya n'abakinnyi ba filime z'urukozasoni, asaba ko ibi bikwiriye guhagarara burundu. Naho mu makuru yo hanze turababwira ko Sam Gumya, umuyoboke w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, yarekuwe nyuma y'imyaka 8 afungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'ifungwa rye yatangajwe bwa mbere na Doreen Nyanjura usanzwe ari umuyoboke wungirije w'umujyi wa Kampala. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano, tubashimira mwe mudahwema kubana natwe ku Ibendera TV, tunabibutsa gukora like, subscribe na share kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako muduha ibitekerezo byanyu. Nitwa na Ntirushwa, mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe.